Obahi bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no Adesima ma mu nyina kwa abode mo ba Alandu Media so wo se yesum nananom ne yesum asantiment no eno na da yesore e ma ya hoode ne e me ye de ko se asantema be kurukra na ejina nananom eso eno nti ne ya ba baafo kote kutin sam otoso emienu Breman Hene ho ena otweda mpo nyankopon ayadom ode ne che Breman he ode ne che Breman man no emfie nkunanie eno nti ne nananom adofo abusua enyina do da bebodom amma ye de asada ko mo twede mpo nyankopon eno nti yenso so atena se aye ne bafo eba bedi Breman ho enkomo emfie nkunanie ehimfa no twede mpo nyankopon ede no eduru midi ede ma me fozia ohene wonkwaso ya enyado ena utiri nkwanso twida was se ye ka bafo kote kutin sama otoso emienu a Breman Hene wada masen na obesi esi achi mo kutin samai penino ono ena okun awia se kojo ochichiri Breman no ode share no nsa na otumfo ede bebesi mi wofa na JP pra anemu no kutin samai na so ye kakra ai wo mu ani edin kotei no eye edin a me papa na eda no so enti se ne be ya ye be hunu emu sunsun ye kakra no na me de kotei na ka kutin samai no enti na frame kotei kutin samai kutin samai otoso mi no odi kotei na Breman akunya nase ena ma chiro sesi ya o hene chichi ko no de share be mansa aye kutin samai I want to aso mu an yeso ya be ku emu twemu mfie ahanu no eni aduosia Breman ko yi ewo ho titikro na akonya no oboye no so ebeda abusua bi mu ohene nso no onua manom enua manom enananom ena omususu ahwe kira besine ama bisine nti kutin samai oye kutin samai nua ba awuna na nhwi nana oye adwe pokua eye awuna na nhwi ba enana na bafo wada ma se ye ka eye Breman a ede na ma Breman edanso e wa asantema nti a eye AsanteHene ebe mu wa ha no nia meka kakra afa Breman ko no ho eni se AsanteHene no ankasa ochichi no kro no ne dia nti obi a odi obesi nanamu bia no so wo ye ne dia prekope asa wotenete enyese wote ha na adon se si obose me ebi na daroma ena woje akire amaye ni ase ye nhwe ni entutu bibia wanye contact cross so di nipa be kan ye ho okrom ha se emfa o mu nyina amra mesom no enti Breman eye asumfo kro ade sonko a wo ho na obisa bibi fa ban mu no sebe atiasefo edania
Ebeko yensa menchire. Enti eye ohene AsanteHene enne busuafo no soso. Enam se kuro yi wo mu akasa na akyekyere ya de ne ayi. Enti wo mu kuro ni ye ka se ye kuro mu a na ye ha. Wo mu ko yensa menchire a aha ene de wo mu ba. Nti na ba mu wa ha no. Na kuro we ba mu no ho hyehyeye soronko kakra. Breman yankasa wo ni ba mu hene. Eye minana kunama donko a wotie ha yi sisi yi. Oni ba mu hima. Eye Breman ha. Na enye ba mu bia se otumfo eben. Adehye no eben. Yankosi mu ba bi o mu nyina ba ha. AsanteHene akese ni nyina ha no mo ba. O mu nyina o mu ewo krom ha. O mu sunsum aha na tie. Ase ka Breman na se Breman mudu. No ze kan tetene ana ye hwede ya nananom mo eye de boa asanteman a na ya hwa abaso bobeni ye de abo eye kuro no. Edin na Breman ye de boa asanteman ti enam so ema enmunyam hye ti sei. Eye KotokoHene ede ma eye Breman. Mrebi by abrofo omutu omani si Asante so no. Breman jinai ma Asante. Kwan bebre so. Yi omani rana brisika dwa esu nyina na Breman eba sa asemu yi. Bisi jina ma AsanteMan. Sikadwa no won ni jina yeso edituo eni asikan. Enso nananum anu mu heche no bie ni ho a. Obu na no eka bibi. Ese o bia wo ha na se ye de akosie ha na se wi sa da bi. Enti sa enipa mpanimfo ya no mu hwechire no. Omo eye anomum sa besine. Fe obisa me se na sikadwa ewo ha na se ni ha. Minimu aye bia de ma. Se ya ane ana se da bi. Ena sa amre no so a na omani abre denden omo pe no. Sikan eda ye nana kojodochi. Eminim. Enso amoy na no anka fe. Ye bono ye na ya kaya kade amoy na anka fe. Enti ema AsanteHene e dia body mi ma Breman hene. Abodi ben. Eye kantamanto. O kantam se obedi ni rani na ofre na no pa wia ni anajo. Ni o ye bi obegya no aba na aba besom. Wanto dintam. Enti Breman hene na body ba kon ene kantamanto. So kantama wonto. Yabi kantamanto. Na fe so enam sa anti no. Wo fra bonten baba be kantama gu Breman hene so a na wonim nia wo ye. Obetimi aka otumfo ntamagu AsanteHene ni si anamu so. Ni oti wono AsanteHene no a o. Inti na say ye kan nananom mu a yewura entamo enkyekere wo mu a Breman ka ho bi. Breman eka ho. Na wada ma ye de na enya edin Breman. Se enne ne ye brepa ye se me bisa. Ma bre wa bi wo ha. Da no no friend me. E no say Krono na se kire eyetiawa. Okon wia akon a okoye bra obre nyina. Roi wochichire ye no. Wo se ni man ya wochichire ye no no. Ni bre man a wochichire. Ndi ha ena mre bia oba Santina oti say oba krom ha be empre edumotwe afibia na wotwe miensa bia oba besom
nti ne nko a yegu ha sei no ye de aye krado mre bi oba bia mo wo hono mesa meso na ayi ba ko a ema ye gina bia esesa kakra eye politics bae no muzi akozi broni woko no ni odija ye no ozi bibi de politics democracy ne manema ema asanteman any brave every say na broni aba beji fa hodie every sem ena broni kro ya asase shemra asatu achiri sana tie ena kokodru ba bia na oman no bedi before sem no ni ehu ba bia yemfa se asante beti no ho se asante enti no ho no beka nkronkro enkaye no ho work sa Ghana foforo no a na eba okay na Breman Hene anu wote so sa amre no na na kwadwo boache okay ekon enkoden sabio yi Matthew ho ebaaye no na Breman gina mo pa den enti bibia etwa ya asumdwe baaye na etwa se enipa bia wo mo boa AsanteHene obo ma baso free tete yes 1764 a okon wi abetena Sante akonwa so a wo chichire Breman no ebe pim na kwadwo boache happen so na Breman Hene no no ye dikro enti enam sompa o somye adwuma pa o ye ma asanteman ye ma ne wura ko ba se obo na baso no pegya no efri adikro dwa no so eno ye no obrempon a chese woni mai hene era brempon nyina ye pe nyina gina pe so hino adama we kana wo ka say eye okun awia abreso eno chichi no kru Breman okun awia se say ya say ebeye etifo anasa hwefo asomu tanda kakabajo AsanteHene eben abreso ena wo chichire eye Breman na hanso so na AsanteHene ben kru ni a wo chichire yo AsanteHene awodi kan ayenim no any announce to open so na say to echi no ena ne wo fasi pokuware ebe fa Santeman konya onu na echi no ena na kusi buadum suso baaye na kusi buadum ade echi sa no samre ni mo a ena o ma yekofa na wo fasi o se kwadwo na body ni okun awia e bai eno no ye afe apem ahanson aduosia nan na obetra ba nwan so na ne kokodu e se ni nanano mu a obedi o ma de okwakun ye samre no esrem sefi bonduku Côte d'Ivoire koya ko yi volta te se na ontijai so obekaya na say tu ade nananom enye na asrafo ene denchira mai edisi ani intim jakere na feya se ekukase that's right eno mudi no ne sunkuni mo a ema AsanteMan baaye so anti sa yi o ma fofo no mo chichire ye no nia otoso nai se AsanteHene no konene osai kwadwo
okon wia ne se onu won twen anajo ena wo wia no ho abetu so sa ewia kete na wonu de ese ene ena wo to so a wonfom so di ubisa okon wia ho asemo anesa okay so ngo wancho enso ne oyeye emfie du miensa a obetena akonya so nanza na abreso ene nya eye nsantenkro ni bi efri eye mentifido ena afenso so eye framantom ni nyina be ka ho kase okonanim ekọ obeto a ni wo fa no adwuma so ene ka bi ma asante ekukuru ekra ye kese ejaye okay so na samre no na Breman foi ye ka na safo no so Breman hene otiso ne ye no wonya na chi Breman hene eyo hene en9 so otu ni nan a Breman hene ene tiemu ka o hene 9 eno so ye abodi mba ko a ewo ho nanza abodi ba ko a ye otumfo sare kan Breman ho eyo wo hene 9 o hene 9 enam na dwuma so a anu odide bo asante wo ko de he se ye bi ba menhia ohene etu nani no sam Breman fo we na baby e wo bia no na se nkra de yi tronka ba ndini etu ni e ba ni abefa ye ko ene ho bi so ye na ko nante aba badwam enti mudwuma so amodide bo asanteme eno nti na Breman kro no nko ara na ewo ho kwan so mutimi bo otumfo di wie edin wie eno ka ho bi ka ho bi pa ena Breman nwum a omoto edidi ye wura chi no wonya Breman ne woni ho kwan so to bi sa na nkete na kese na ne mafo ya bai baby a ni nan ewura enyi ye bia obura ho so wokasa nko ho wase omnifi ho na eba akwakọ ye SMP na ensuso nanka ne yie mu ne ne kwan papa so ne de eno kura na omu gyina nchen tutu bi na omu to no kwa yen ene enim emre ene bia kura ye peja sa wedo hene we de mi mfiri amamre mu kakra na ye ntinsi an ai emfie nkune na otwe de mponya kwa nana no de eye Breman akunya e de chewo ebra na wo medi ade se Breman hene no wada ma na aye de oh na me bo me bra se de she branch e bia esa se ya na wo sika brofo na ya na ye se wo ti abrochire na oba David me school mu brofo mi shan ye me she dan tran abrochire oyin no say o brofo na aka na ye Ghana ya brofo Ghana ya brofo Ghana ya oni mi say unam school mu primary or secondary school or university and as ka primary ka secondary school ka primary on fa yen fa hwi mu now na mu high na different to have better ma for me ba ho asa me try bro train mo matra Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire enfie ebro enfie dun son fra na time on na me chere de ewo AsanteHene secondary school na me French teacher now chair French was AsanteHene aye senior French master o hindi me na no mo de fro me na anya monsieur ana French teacher be a friend monsieur say mister you monsieur so monsieur Boateng nobody hear of ngwa abone no enti eno ena mi wo mu a me de call France so azuma make enye na asemo 1980 81 82 na me kama ma ne wo no na kama ma kwa ne wo Eti after
me free a buy no. I mean AsanteHene kakra. That time na Ghana she. Yemfo no buy ni bibia as a 1983 1983. And me young French teacher back. And I say a coba pro. A co a kazen ke ko Togo. And also David Togo ya young Cote d'Ivoire. And a Cote d'Ivoire 1983. A co ya openia me papa da Roma because in so any aya wofa I go see grandpa adadie ai ena e ko no say boat na haye na mso me be pejuma say mo no na ko kai ho afi alata ayeyi haram deba na mso ya ena for ye okache msemento mbwase na ni business partner bi obeba ho oba obedi me ho koma kire no school de oba he so betimi afamia de hono a ena minya appointment as an English teacher e ma many school I mean your friend no Madam Jacques Aka ani kunu ye nsimani ono ankasa kra nsimani na ofa me a oni me ye adwuma afi and the following year school rule afoforo na me na ko Roman na sorry already senior me na sorry chronicity tears ban bia na quiet person me ame hu nya bia na otwe me ebe ni me di nkomo no say obese me be chira de wo school and me shift here ko the on me di 4 years 4 years no chire no you know no Cote d'Ivoire me di 6 years or was a visa teaching no and me nya adwuma ewo Abidjan as a marketing officer ewo India for omo outlet bi manufactured goods machines rice mills and vehicles tractors and all those things near marketing in India for Uncle Shema 2 years and some months the honwa eneminya contact African Development Bank as a translator na meje contract bebia emame 30-page document na ma translate every French mo na me about English mo and now me translate from English to French jo ba ya ni afreme na makakoje na abe translate ya type bibia na submit na ko jimsika miguso ame yes ano ena me old school mate bi no e makoda akra no wo US embassy ho Abidjan ti me kosa no ni bi din ko ma no say na boy translation na mo ye dey say occasional so wo ye freelance translator permanent job and I'm so minya me pe no so anu dey in degree o level crap be me aye and I'm na pay ni ye o say I'm say I say me ensa ena me koko shemu so 1991 July to 1998 August and I'm be na that time I make as an enemy biasa but now my imagine say me pese me be fientem na at my young age you know be dem ho akwa ko ready enipa bebre ni omu ye ni say otwen ya ba ko graduate no ko retirement na be ordinary pempem so nti
me seize opportunity bi na makura owo construction company bi na o de share me nsa na buy a teacher they were block factory try ye wo a children ye no kakra sa na ya me free embassy also so eba so na ska kakra so business ena ya man ma bosses ni wa ma ye we kakra sa na nkonya se mi ba ya ebusiafo o mo hwe mo se rantie no dos ena man penifo no eni ye wo fa ya ojuma ben o mo frame ise kunyen wo fa na tusu se so yare nti ye pese ye de kotu na nim so opini so a waji wa tane na so tense wo free wo free akwantu mba no be ye adwuma kakra ansa na adidi eto wa say you better akwanya so wanya mfie enkone sanity na ohene mi yenhwe efri wa brabo ahyase wo hwa edin na aboa wamma watimi adu bebia wodre bibia me ye bia so esan so kasa mo kan say penni a wo pa adwuma ma wo no oso hwe wa woda boko wo mpre wo ho woni ma bi ho wo hwe no ka ho bi no bala say suban ena sa suban na ye ka ho asem so me ye din so enso me nya boko sa me ni e den papa se me di me okay me ye madwin se me ye bibia se me nye ya mentina ba for wada ma we de nkomo ba na we na nanu madam mo do dum breman na mfie enkonani de na nanu manam so aye de aboa eye breman na hemfa na pese wo hu breman oni mai ya friend say nanu mutawochi na da wo wudwumadi mu a ene mapa ene ba wakwan yesai wie ye no a ye ka se ye bebodwa kese ye wo park no so na breman koi na ye mfuturo ngwa die tu wanamon eko regional coordinating council ko hunu regional minister kese ye bebodwa bi na esro ni ase nyina mfuturo na daroma enka obetumi ama contractor bia be guya kwan so ama ye kaya no say sa asi contractor na ba de odi gusu aye gravel ba no de ba be gusu eni na he na san say ni asan ba be ye ni ayi o wa no fa no phone no ringe Kofi Job oso Kofi wan oso ye adwuma bi ni ayi o say obegya bibia na ebe ma mobilization na wako breman kugu o ma kwan so ma ti abra ni discuss ho ena ye hunu kota breman fi back no nchenchen nyina ene kwan a link road e ko donko fojo yo kentinka ni area ho ansana kwan a eye kwan Poku Street eda El Shaddai school no mo a kopem bonso anso so o mutakeli enti adepa ba kon a ye de ba ko yi abusuan ko wonu nyina kan okay nia etoso ene ye nananom adaye sun bia o musun ye nia eye ne se ahemfie dada no yebe himogu form the yes for answer na bit me I be sa no je se okoje to me free era ho ni kro na ahemfie ne si wo na eba ne sen
when ya baby so pesa o ye an fifo o ka chere no opne so mai e bo dwa e de asobo fom ye ni komai nyina na kakra ye de aba be dru ba bia ye do enti ubisa ya na de ba ko ade chichu ba ko ye tumi aye ya pensu I don't know offer enema bebre sebi you see shopping block bi wo kwana no no ma peni ma ba ko e de betu mani no offer no nyina ba mu ene ene MP share ye ni Roma sorry peni for Minister of Education ko nyina be boy eno ma kwan say Jose mame tumbo asena menka America so if you crony o me kan che me say if you crony ya tifi mo ada bi na brano so ya na enyema bi etochima so ati ase na ye tu ho ana mo ena me kasar me say eduru mre bia ne nyame ayi ni nipa bi ne boafo bi aba be boaye sanity so sanity na enka kroye timo a bibi ko so pra no a ye hu na chire ate say no mo ba ye no na nanom ne nyankopon adama na mo nsa so ama breman akonanim na so wo say ebe konanim mpo asensese baby away oh nana otwedi ampon na daroma eni enana no musamanfo daroma eni honhom atumfo a omutai achi adaroma so breman bepem akonanim ze wada ma yere yankumo nse na asembe na wode ma onkonya sofo na afren so e wade hye titu eye breman mane nyina oh ni amesre eni se amamuo no enye ba kofo adwuma ehia obia moa ehia obia adwene ehia futuo eni akwankyere nti se yebue yensem bue yakoma mu a sa nyema nyina ebeba yenyi ni pem okay so no ashase no na sebi yi upiame se ko na kokofa we ko ye we ko fa we ni eya na eye meden kakra ba ya ko ye ni mu no an ya hunu se eniema be ko yi amanye so ese se ebue yakomam ni ebue ya dwene ani ensem so eno ena se ye wo mu so no nanka ayi nana se tu opim so o chichire asantehene no se na oni ayi etiginafo a eye komfano chia enka ne oye na oye no so ene eye accidente nana eye aneska ya oti hoyi amana be ko Breman mai mo ono nyem nam den bayo o ha ena anom ebe so no dai esu ye dai o mu eba no so be chire ne ma bi ese e wo kroma okay e pro no ya jebu ati awo hene we de wa for your face ene ye ba ya ye ne ba fo kote kutin sama wo to so mi no Breman hene ye no ebedi eye Breman hon komo no na afa so ye su asante ho ade kakra no aha ene ye di esi kai so be subscribe no wa share ama afofo so enye bia hwe me di eye ba ko pe ma me fo so twedam ponyankopon ya adoma ye be hia akra
ọbụ anyị bebre na n'opoku are n'ọma wano asante kọtọkọ nọ